batangaje umutoza uzabatoza. Yego batangaje umutoza ugomba kubatoza mu gihe cy'amezi 6. Akaba rero ari umufaransa tumaze iminsi tugarukaho cyane mu biganiro byacu, umufaransa witwa Bruno Ferry. Akaba rero bavuga ko uyu mufaransa agomba kugera i Kigali ku munsi w'ejo rwose, kubera ko indege nahoze ndeba araza guhaguruka uyu munsi mu masaha y'igicamunsi nibwo aza guhaguruka mu gihugu cy'Ubufaransa, kuko niho yarari nyine ni iwabo, akaza guhita aza i Kigali rero ku munsi w'ejo ubwo Rayon Sport izabikina n'ikipe ya Gorilla Football Club. Uyu mufaransa Bruno Ferry azaba ahari areba match kugira ngo amenye naho ashaka kuba ari bwagerina z'uyu munsi. Oya nejo kwa gatanu ya nejo mu gitondo. Urumva saa 3 nyine agomba kugera mu gitondo kugira ngo aze kureba match y'ikipe aje gutoza Rayon Sport bakina na Gorilla. Ubwo Rayon Sport zakina ejo. Izakinisha na Gorilla. Hanyuma nahoze numva umuvugizi w'ikipe ya Rayon Sport bwana Gakwaya Olivier bamubaza we impamvu bahisemo guha akazi Bruno Ferry, avuga ko mu batoza batatu bari basigaye badepoje basaba gutoza ikipe ya Rayon Sport bombi bari abanyamahanga, ariko impamvu umuntu yavuga ko bahisemo Bruno Ferry nuko ari umutoza yaganiraga na bagenzi bacu kuri BNB bahisemo umutoza umenyereye Afrika. Birumvikana yatoje mu gihugu cya Tanzania, atoza Azam, atoza muri Congo mu kipe ya AS Vita Club. Akavuga ko muri iminsi yari gutoza mu gihugu cya Angola, birumvikana ko amenyereye umupira wa Afrika. Bakavuga bati rero no muzungu w'umunyafrika niko yamwise, ariko kandi bakanavuga bati kubera ko bafite igihe gito muri Rayon Sport, turavuga komite y'inzibacyuho, ntabwo bashaka kuzana umutoza wenda uzateza ibibazo mu gihe bazaba bavuye ku buyobozi. Akavuga ngo rero impamvu bahaye akazi Bruno Ferry basa naho bamuzi, ngo bazanye umuntu bazi, kubera ko buri isoko ryo mu kwezi kwa mbere haba ku batoza n'abakinnyi riba risa naho bigoye. Ubundi nyine abatoza banyabo bazima baba bari mu makipe baragiyemo mu kwezi kwa 6 bagatangira na saison n'amakipe yabo. Bavuga ati rero katuzane wenda wo twigeze kubonaho cyangwa se twarebye tugasanga haraho azwi yatoje, banamuha amasezerano y'amezi 6 y'igihe gito, wenda ashobora kongerwa kugira ngo baramutse babonye tere ku rwego rwiza ntateze ibibazo kujya gusesa amasezerano nawe. Urabizi ko n'ubwo biracyagoye cyane gutandukana n'umutoza Family Ortifi, byaragoranye kubera amasezerano yari afite. Bakavuga ati tuma amasezerano y'igihe gito kugira ngo bitazagorana cyane igihe twabona atari ku rwego rwo gutoza Rayon Sport tugiye gutandukana nawe. Niyo mpamvu rero umuntu yavuga ko bahaye akazi uyu Bruno Ferry basanzwe bazi. Iki kintu nagikunze akuze kureba ngashobora kujya saa 3 z'ijoro. Ni saa 3 z'ijoro, ariko umuvugizi wa Rayon Sport yavuze ejo no kumbuga nkoranyambaga za Rayon Sport ariko arahagera kwa gatanu. Ugashaka kwa byaye ejo nibwo bari badubwiye yuko ashaka kuhagera uyu munsi saa 3 z'ijoro, ariko ubwo birashoboka ko bigendanye wenda n'inzira ari bucemo itinerary bishobora gutuma agera. Ngo bavuze ngo he will arrive in Kigali this Friday morning and will be able in the stand to watch our next game. Batangaje kwa gatanu. Icyo navugaga abayobozi b'inzibacyuho rwose ndabashimiye, kuko iyo urebye parcours y'uyu mutoza ni umugenzi nta natinda, kuko iyo urebye kuva 2000 kugeza 2025 ama equipe menshi yagiye yatoza asa nkaho nta hanatinda. Aho yatinze naho yamaze imyaka 3 ni Accra Lions hagati ya 2015 kugeza 2018. Izindi equipe yagenda gatoza umwaka umwe y'amezi 6. Ni byiza ko umutoza nk'uyu nguyu ubona afite iki kintu kimuranga cyo kugenda cyane, ntabwo agenda kuko afite umusaruro mwiza kenshi wenda ubwo yabyananze cyangwa se ari uburyo atumvikanye n'abatoza. Rero mu mezi 6 ashobora kubafasha. Hari indi profile agira yo kuba yarabaye umuscout. Buriya nabyo Rayon Sport yazayibyaza umusaruro, nibyo twavugaga wenda akaba yaza bakagira amahirwe abandi bakinnyi bazongerwamo, niba ari 2 cyangwa 3 akaba yamaze kuhagera yababonye mu myitozo, akabasha nk'ijisho ry'umutekinisi uzabatoza kubajija. Biba byiza cyane. Icyo nacyo ni ikindi bashobora kuba bamurebaho, ariko iki kintu rwose cy'amezi 6 nicyo kugira ngo bazamurebe. Nko mu ikipe ya Eding Sport yatojeho yo mu gihugu cya Cameroon, yegezemo tariki 8 z'ukwezi kwa mbere 2021, ayivamo tariki 21 z'ukwezi kwa kabiri muri uwo mwaka wa 2021. Iminsi 10 n'ingahe? Urumva ko uvuze 10 z'ukwezi kwa mbere, 8 z'ukwezi kwa mbere, ayivamo 21 z'ukwezi kwa kabiri. Yimaze mu kwezi kwa kabiri muri uwo mwaka wa 2021. Kwezi n'ibyumweru 2. Yimaze mu kwezi kumwe.
Eding Sport yo mu gihugu cya Cameroon yaragenda cyane. Hanyuma nahoze mbona yarabaye n'umukinnyi yakinnye amakipe agiye atandukanye arimo nk'ikipe ya Paris FC ubu ngubu biri gukina icyiciro cya mbere mu gihugu cy'Ubufaransa n'ikipe yazamutse ikina icyiciro cya mbere. N'umutoza wavukiye ahitwa Châtel-sur-Marseille akaba ariho yavukiye mu gihugu cy'Ubufaransa rero tariki 6 z'ukwezi kwa gatanu muri 67 birumvikana ko afite imyaka 58. Iyo barebye rero aho yagiye atoza formation akina iyo rwose prefera ngo ni 4-2-3-1 4-2-3-1. Iyo system itikenera abawinga ni nayo mpamvu ubona bari kuvuga ati ruhande rwa Basane ku rundi ruhande yakeneye undi mukinnyi niyo mpamvu batekereje Kagwa uyu mukinnyi w'Umuganda ariko nabo ntibicaye bakeneye n'abandi bakinnyi ahubwo undi muwinga ngo nawe ngo barimo kurambagiza hari umuwinga bari kurambagiza muri ikipe ya Rayon Sport nyuma yuko